Kuliah ni fibro. Kene kalau kajing mentip bahkan don kajing pin Yakob nya cycle mula organize the West Khasi Hill District Cycling Association hakakat new trick September. Berkalong rukum sementara ban select player hapoka district ban yo ban late represent syaka state level selection try. But napok state level kinsa select biang ban yo ban late represent syaka North East Olympic Game. Arjap ar kabahan long hapok shilong hi anu banai 1-1. Te kabairung nam ta kane kajing Yakob nya cycle kalong tang shipo ning kamarway te kinong job an ai banikong ar balai banikong ai sawajar ba an ai lahajar bat balai ai arajar te kinong ki cycle la sha banwan management ta barhakane omdon kategori A kalong open bet ya baro markante bat sendrang bat ki ba harit bat ki ba he te kalong bet open pila banwan management ta bat yakane on sha bet tang yagi ba hapo ka West Khasi Hill District te kajaka ban penlong kanlong hapo nong khunum te ka starting point kan dai nanong khunum beach shanong jeli bat nanong jeli pat phe ban phai biang ban penkut biang sha nong khunum beach bat ka jingjangai kadon kumba arpho kilometer te namta ki jingtip ba khambania ban register phila ban phone unit number pra not way south not pra ar lai pra te hakatu kasngi por ban nelakai por ban penpoi ketika jaka phe ban penpoi phe penpoi po kan nyo baje bat ngin sedang ya jing penelakai kan long pra baje te kino bi kwa ban simanta kila ban kontak ini nomor dap ai bat bisa klip ni kino jing don kam tangine jing petip kuliah